babelane besuka babuyele ekhaya babuyela eNazaretha ngoba babese Jerusalema manje baphele babasendleleni kodwa bambona uYesu ukuthi usele uYesu eJerusalema bona babuyele emuva eNazaretha. Ibhayibheli behamba endleleni kodwa bambona uYesu. Yathanda lena ngoba bahamba endleleni kodwa uYesu abamboni. Ibhayibheli belacabanga ukuthi uYesu khona kulaba abahambisana nabo, belacabanga ukuthi uYesu khona komdala babo, belacabanga ukuthi uYesu ukhona kulaba abahamba nabo kodwa lithi ibhayibheli uYesu wengekho. Ngizothi namhlanje kule ndawo asibuyele emuva siyofuna uYesu. Lithi ibhayibheli nabafika ekhaya, lithi ibhayibheli bamfuna uYesu bengamtholi ehlokeni, bengamtholi emakhalani. Lithi ibhayibheli babuyela eJerusalema. Lithi ibhayibheli nabefika eJerusalema bamthola uYesu. Ngizothi namhlanje buyele eJerusalema. Angazi webaba wami, angazi wedadewethu